Dichi mudimweni wa kufa YaMwanta Yesu akulusu hadechu. Unalemeni munjilanyi kudako echo adi mumpata mnu mwishina achidika na mkweli YaMwanta Yesu. Mudimwena unaona ademeni chukutara mkando ya 1 verse asweja kuyeduka 1 tunanka chapter 3 na verse 16. Na unzambo asweja dokenga mpata ya mnu mwishina. Dichine mkando wanzambo na shimu na mpata ya mnu mwishina. Na shimu na antu ejima. Una shimu na kuishini tondo hedatu nyamamu masanga wanyidanga etu antu. Asemu kidimu mpata ya mnu mwishina tu asemu kidu kunshidi. Dichi ina ademeni wako ngedi mwanteso na ademeni na kweli. Nzambi na mchima uindi. Muditi Mateo nao na kinga antu ejim amwineo. Dichi mudimwena nao na ademeni. Hadu ejima waku inzambo kuyedanga okumutamba da wejima wokwiteja mudimwa ko ngeri Yesu Kristo amujimba uindi. Ukuyedanga okwa amwineo. Na nzambi mayo kinga kwindinda antu ejim amwineo. Dichi dana ademeni mudimwona ko dantu ejim. Mukanda wa Roma chapter 3 na verse 23 mudimazi chwatanganga nao mulonga antu ejima anaputole. Mukanda wa Timoteo chengi wa muchimu chapter 2 nako verse 4 ni nakushika 5 dimna tuleju nao muchima wanzamu da kufira nindi antu ejima eringa hi amwineo dichiwe nawa antu anakutena nao antu ejima mudi Roma chapter 3 na verse 23 hi antu amchidini antu ana ushimu na mudi Roma muntu ejima tuko ana mudi Roma now shidi yengi didu kuitela kudi muntu omu chapter 5 na verse ya 12 kudinka koda Adam now yengi didu kudi muntu omu yikuinza kudi antu ejim kodonda wejima wedinga uploaded dichi diko dombudisha wejima wetutu da kwanshi dituna vadi kideko kuchisaka cha Adam dichi tuna dambo de dena nzambi mukachike chetu na nzambo sokumosi dichi da afuma antu ejima awana asemu kumumpate ya munu mwishina adina na chisema cha Adam adina urumbu na nzambi dichiwena na kenga afunti kumenso nzambi dichi rawa kuchwesha wanchinga kumweka n'umuntu ona udi ona chweshi kuifuncha kudi nzambi di omudimuna wenzi na konga Yesu neno antwena wana kwatu dena mlonga kudi nzambi nao anaputoli kiana chweshi kudifuncha wena wakudi nzambi nyenga mwana chuma nchuku kange shona kudifuncha kudi nzambi sangwena ne kwati dehi na mudonga dichi mudonga wena ona kumenso nzambi chinga wa muntu awufweti dichi ne uneka de na mudonga ni shichi tadido ne udu mukade ana kwati de anakwati na mudonga na kaskuji na awufweti mad idanga kukwidisha mwa na oyoke king mad chinga kumwekani hedanta ngaje ngawati enda kuinza kufwetedi na nyodonga kudonda ucheshkwidika muna mukade na di chuma chochi muchudi na chetu nao chudi na mudonga kumenso nzambi di chiuna mudonga twaweni etuchesha kudufu mshamune kodonda tunakanganyo kwa na oseya kumfweta nzambi tunashikido mwandi chiku mweka n'umuntu wateda ashikidimu omuna kenye nzambi oseya umwekani kodonde dingai kodonda tufumishumu mukukada kwenoko Eman, mumukanda wa Roma chapter 5 na mudimazo akushimuna ne antu ejima kamana adina ulumbu na nzambi ilanga kudune enzi mumpata munu mwishina wenjiri kulonda chweshi kufumisha una ulumbu ude akashika necho na nzambi wenjiri kudi nzambi kulonda enzi hano amaseki wafumini kudi nzambi enzi amaseki kulonda chweshi kutwingi musoko na nzambi afumisha ulumbu di chukutanga mudianga dija chapter 4 na verse ya 4 nao hashikidi mwaka wa tededa inzambo atumi ni mwanindi mumpate ya munu mwishina shimana kanzambi chukutanga chengu mudi wa 1 chapter 1 na verse ya 14 nao izu indu kuikada muntu washikami ni mkachi kechu chukubanjiro kodema kwa nzambi dichi mkando wa nzambi izu wana ateni mwanta wetu Yesu Kristo kama di watu mini nzambo mumpate ya munu mwishina kulonda enzi ekadi chamwini cha wantu tachi wekadi na mujimba udine yetu antu kulonda ekadi chamwini chechu idanga mujimba wayena wadinga wakashinshidi wadinga hinzambi hindi na hindi wakonge de mudimu wakumwamwina muntu kulonda mfumishi kukada kwena kona kwanshidi kwiji nei muntu kuyakudika profetu lelu ninde kulonda amfweti mali kulonda amoshere kukudi nzambi anachoshwa wangi mfunisha kudi nzambi muntu udina shidi kutweshika wanyi indi muntu kuyakudi kuishi mkulu mpwa chipompelu era ka priest na mulombeleri
kulonda mwanake nyino ndi kuti nzambi chikuchwa chikawanya ne kwata kumazweni mkanda mwate na wa Roma chapter 3 na verse 23 nzambi china kwati de mulonga antu ne kwati de na mulonga hana afumisha umuntu yeda umwaye mumpate muno mwishine kadi wana tena wawe na profeto akolo mpija chipompedo antu ejima mumpate muno mwishine ana kwati de na mulonga chikado asemuka na chisemwa cha nshidi cha Adama nzambi na kwati na mulonga dichine odi na mulonga nukwano kamazu mkanda ukudu monsi na anyana ka isadeda anayikwati dena mulonga menso nzambi nsango yakupesha dakishi monsi ako yakumpidi udi nzambi nindi nawo nzambi ona hidide ninda ijirumu nindi kuijirumu nane era nechidocho injirumu nami kamana nzambi kwa kwada kwindi nindi muntu kuputora dio kufwa nichi monsi utwesha wanyi kwedanga utwesha wanyi kwa mwina kwenu ho hamuna ni mwifuda dadero ninona ana shimana na watu profeto we na watu profeto ani dikodomo niwe na adina mulonga wanshi dokumenso anzambi na na kudo mpija ya ipompedo niwe na adina mulonga kumenso anzambi dichine yena utwesha wanku difetera mulonga windi ukwinzanga kufetede insangu oyo kumenso anzambi dichweji mawetana tukwati dena mulonga wanshi dokumenso anzambi utwesha kudamu inane tunasakiri mwandi kama na masha mwanta Yesu apwekere hakulusu di adina nguvya kwa mwina muntu mukwanshidi kulonda enyiri musoko na nzambi dichakula wena wa mashi azatiki hadi muntu yena udina mulonga na nzambi chuma nchatera kulecha tachi kulonda tweshikutambula kwa ngene kwa nyilonga indi kudi nzambi enyiri musoko na nzambi achuma cha tachi shuko wana nzambi na chikwati dena mulonga wanshidi dichuma cha tachi neyu wani kumunyilonga chinga uditeji wa uditeji ne udumuka nyilonga esa kaka uvodo antu kana wana wodina nyilonga ninda mneda wanyi chuma chatachi witeji nzambi na kwati deni ndo mkwanshid chinga witeji ne chadara mnidu mkwanshid chuma china demene mudi akwiteje ne odu mkwanshid chikudetesha eodu mono kanganya isango utambika muntu ateda kwedanga wateda akukwasha ofumuka idanga ne onetejo wanyi kudetesha kukwinka wenyi mchima wena oduma ne kwije yawe ne okwedanga yawe ne utwesha kodamwe dichinde ana afumi chuma chatachi chiuditeji anakwati dena mulonga uditeji ne charara nidumuka ukanganya nidumukwanshid na semukide na nshide nidina mulonga kumenso anzambi yoku mwiteje dinu chamwino ne charara na mudimu wako ngedi unashikidu mkonga mwinami Amen. Chasa giri mwanta gripa hampinjeni kwa ndeso shikwanchika hansangu yeni. Heno kanda tumanishi mpanji yetu. Tunaoshi de hansangu ya kufaka mwanta Yesu hade chuhana hakulusu wamanishi mudimu wejo. Hakulusu haoshe nindi china amani to dikulumbwa na mudimu wejima wakuchwamwina nacho akwanshi dana wanuna mulonga kudi nzambu wairinga hii wa umanishi ni nzambi niyena na wana atiku waha na mudimu wazatiri mwani ndi kushimla ne muntu kwesika kuzeta mudimu windi mungo vijindi kujimbwa ya kuchechi mukulomba mkola wima ideji mewa muntu yena wana kutunga njira indiyo yomweni lelu tunakuosha chinu munadi mweni kunu kututokoloki ni muna iti chunga dechuda Zambia kudi anchu adina kulomba mari kudi anchu kuipompelu nao kulonda atweshi kufweta kuchipompelu kulonda akurumpisha ipompelu alombi ne anafwetide ana malao kulonda atweshi kulembelela anantanga jao afwade ayade mkalunga kulonda atweshi kuikula nzambi atweshi kuitambula insango yeno idu mukanda wa nzambi kuitera yalonga mwanta grip yalonga wa insango idi ya makodi insango ina kutwada ancho mukujinu muka insango idi ne muna kupanga njida ya chengi tuna wani nzambi na shumdeo njida yimu mdio 1 chapter 14 na verse 6 mwantesu ni ndiena diwarala di njida kudo njida yimu na kudichengi haku mumukachika nzambi na muntu ndi mwanta wetu Yesu Kristo dichana madi twatanga twakwata mazuku mukanda wa Petro mchimu nao masha mwanta wetu Yesu Kristo adema anapandaka ni silver ni wodo dikushimuna madi hiya na tweshi kodanda wa mwino wa muntu kodonda hiyuma ya 10 hiyuma ya tokanga hiyuma na ya pangidi nzambi ya mweni kosi chuma chuna teru mfweta nzambi mumpata ya munu mwishini chako dacha mtishi kwa hako kufeta mali netu kulonda chukuli antanga jetu afwade hadi mkalonga owa mna matukandi matuka nzambi inamwekesha ne mudimona wako ngedi Yesu Kristo kwisho oma nchiro wanyi wazatiri kuyeda chikonko dichi amini ni manishmu na mwashadi ngakumudeja nzambi ne kosi
no jaza tilija lomba yawe ni utweshi kudishida munje chima tuka kumtuka nzambi nga mwadi mwene ni kuna kuchwaina kutanga izuda nzambi anshadinga na kuosha wawe na uyuma ilejanga dichuwena na ilejanga na kulonda kuru kwa ntanga jao afade yadi munga mukalunga kulumpi mkuhananga ma 150 awani kwa kuhananga hela ma 10 kwacha hela ma 5 kwacha akama manuela na akuhananga makamba hela unga ku departed service wahana kuma unga hela makamba mulonga chukuli akwetu ana ayade makwao ayana nyikudi ya wantu dichukula kwa wana nyikudi ya wantu anakupinga awena onyikudi anakuikalanga ilanga kwa iwene nako kosi so kwela kuila mweno chucho hanenu yina yuma chukulema na ntanga je chukulonda kalinu wena na wa azangala la kawani matala huku na kwa nayo bichu amichina twale kelumona na lekeli nami hinu kutwesha kuhana wani nawe ichuma nchina kushikane departed na shiki yuno na kushinga kucheche nami ichi kutweshika wani mulonga na kumwenga nena kuluza woja jihulu hina tweshi kumukula hina tweshi kuiluka kwa yayi wani waya kukalunga kachina ntandi waya kuwamweni amina lukuwani ilanga chuma chalema hinu kutwesha kukula muntu wafade hii wani ndichi oyinsangu yamfumishi numunyu apostolic church ichingana na kupompanga ku church ya chenye ndichi chinati awamazu himazu ananchunyi mulonga uprofetu hela kwetu charingilanga uhatachi adinga na kuprofeta yuma ina yakamweka na kumbiri ilanga lelunu antwana kuprofeta neya na shaka okwana nawo na kuprofeta na kumwane unari na ambije na kuprofeta ne kwishi wakamananzale so aina itongo shoka ina wonina ne so amemwani nei amemuwumu awamaju mukulumpi na kusakilili hakuleta awamaju kama nami narina kuleta antari kumanaja wamweni akwetwa na kumwana ni kwishi na ringa wakubula kushikila mu munarikangi na nzambi kubulanga kwa hana china cha mwe komedia ya departed mazu ni kututangira mu nkanda wa Korinda kulonda stretch kwiruka mulambo wa hanshidi mulonga wena ilejanga nawo chakufeta wana mali ekane mulambo wa hanshidi ya wantanga jawa na fode mu nshidi ndimwana engamana mukanda wa zamu di mazu anatuleju nawo kudi mulambo wa hanshidi mulambo wa hanshidi mulambo wa mchidi tukutanga mkanda wa Korinda mchidi chapter 5 na verse 21 now iwu Yesu abudidi kwikada na nshidi di edishidi ekadi mulambo wa nshidi kola etu kulonda etu twikali kulonga kwanzambi mudiena muno mazu nawo mulambo wa nshidi etu hii Yesu Kristo dichine Yesu Kristo yena nafude nekade mulambo wa nshidi chetu ninzambi tata na tikuwa na mulambo wa mwalindi Yesu Kristo kama na etu twatera kukenga njira kwa mwina mwantanga chetu afode chinjida man ko sinjida ikwa kulonda mulambo weni onao na shikidu mdio na mtishi denza mkoa dichi chudi chengi na njira ikwa yatera kumtisha enza mkoa wako mulonga Yesu Kristo na kongide mudi muwejima mwaya mchima wanzambi ninzambi na tikuwa hanawa na mudimu na kongi mwanindi mwanta wechu Yesu Kristo tunaisakiri ejima mawana mpinji ya kutumwa na mufukudi ndarelo kinatenta na manako amami mkurumpi Agripa Makechi kunu kuchitokoroki tunadigana kuhanjika hansangu jeni jimla ditiri kamane na kwechu matutiri langa yefuku tunaikongo mweni nechu songa men kwa tenu mana kumuchima Yesu Kristo wejiri mumpata munu mwishina na kuikana mulambu wa hanshidi jetu wadihene niyo mweni hadenu ni nami kulonda etu ejima tutashukuma netu da kwanshidi tumkwelele yena kulonda nzamba tuamwini nshidi jetu mkanda wa Roma chapter 10 verse 9 now neyu kuiteje na kanake ne Yesu di mwanta na ukwela umuchimo wene nzamba msangwili mudi afu eyu kwa mwinewa samtwa doa nchengi mpinji kwawo tunashari shimwana